Is dit right by groepie wat so? Ja, maar was eers 'n groep van 3 en hulle so. O, okay. Ja. Onthou ons is klaar, ons doen met die jag, né? Sê vir julle. Oef. Kom jy ont my fiets af. Ek het Oktober ry op. Kom op pad voor. Net. En dit moet werk jou volle werk. Ja. My lippe is nou sponseer. Ons is 5,5 kilos agter ons.
extra extender by die huis. Vir handelbaar. Ja, handelbaar groot te maak. Maar ek is fine. Ek het dit nie lekker ry. Ek koop jy 'n bietjie. Nog sterk.
weer achtergelaten. We zitten als Gammelder stond.
Alex Miller, again, well done. Great going out there today. Love the colours of your race machine. Two e-bikers, well done to both of you. Actually, kind of schön rein. 16,100. Nice to see the East Early Cycle guys and girls back here with us. That's fine, thank you. Donkey. As our race winner cruises past us, this is Matt. See you at 3 o'clock. Donkey. Oei.